Srce je centar našeg tijela jer otkucajima pokreće cirkulaciju kojim se organi opskrbljuju kisikom i nužnim hranjivim tvarima. O zdravlju srca naših najmlađih s posebnom pažnjom brine pedijatrijska kardiološka ordinacija Poliklinike Medikol. Ordinacija u kojoj se posebna pažnja posvećuje otkrivanju i liječenju bolesti srca i krvnih žila. Pedijatrijska kardiologija namijenjena je djeci od rođenja do 18. godine života. Dolaskom u pedijatrijsku kardiološku ordinaciju Poliklinike Medikol radi se klinički pregled koji uključuje razgovor s roditeljima i djetetom te uzimanje detaljne anamneze, odnosno podataka o razlogu dolaska i simptomima. Uz to, u pedijatrijskoj kardiološkoj ordinaciji Poliklinike Medikol u mogućnosti su djetetu učiniti cjelovit neinvazivni dijagnostički algoritam srčane bolesti, kao i specijalistički pregled s ultrazvukom srca i Doppler ultrazvuka srca, ergometrijom te 24-satnim holterom. Stručni tim predvodi doktorica medicine, specijalist pedijatar, subspecijalistica pedijatrijske kardiologije Petra Detoni. Doktorice Detoni, što biste sugerirali roditeljima kako pripremiti djecu za dolazak u vašu pedijatrijsku kardiološku ordinaciju? Nisu to niti toliko zahtjevne pretrage, sve što mi djeci zapravo radimo od našeg pretraživanja ništa nije bolno. Tako da sa već školskom djecom nemamo nekakvih problema, oni se više niti ne boje. Njima je dovoljno samo objasniti da ih ništa neće boljeti i da što su mirni i to će prije sve skupa biti gotovo. Kod manje djece, kod predškolske djece je to možda malo teže, oni znaju biti uznemireni zbog samog pregleda, ali mi ih uvijek na neki način tu pokušavamo zabaviti i skrenuti im pažnju s pregleda na nešto drugo, ili gledamo nekakve crtiće ili nešto pjevamo ili o nečem pričamo, tako da oni to bez problema, oni to odrade. Zašto bi se sugerirali dolazak upravo u Polikliniku Medikol kada je riječ o pretragama koje se tiču kardioloških oboljenja djece? Kod nas je lista čekanja ekstremno mala, pretrage se rade vrlo brzo, imamo u mogućnosti napraviti sve potrebne pretrage koje djeci trebaju u kardiološkoj obradi. Imamo odlične aparate, osoblje je stručno, jako strpljivo s našim malim pacijentima, tako da svima bi preporučila da dođu u Polikliniku Medikol. Kako su vaše iskustva s djecom? Koliko dobro i lako, možemo reći, pristupaju ovakvim obradama? A djeca su vam najbolji pacijenti na svijetu, tako da zapravo s djecom je najljepše i najlakše raditi. Hvala na vašem vremenu. S nama je bila doktorica medicine, specijalist pedijatar, subspecijalistica pedijatrijske kardiologije Petra Detoni iz Poliklinike Medikol.